meni da me zaštite, jer ja sam njima pokazivala i ona pisma, preteča i sve, ali sve će oni poduzeti, nisu poduzeli ništa. Uzeli su informaciju i nestali su i to je bilo sve. Alarm je tijekom 9. mjeseca skoro svaku noć se palio. Pozvala sam majstore da dođu vidjeti zašto se pali, jer sam 1994. uvela alarme, jer sam se bojala, dobermane sam imala, pse oko kuće, jer sam se bojala gore spavati, mali se je bojao. Onda je stručnjak za alarme koji je došao, rekao je da vrše pritisak na podrumskim prostorijama gdje su elektromagneti, da na taj način isprobavaju da li je alarm uključen ili ne. Alarm se uključivao u 3 faze, prizemlje, podrum i kat. Na večer kad smo išli spavati uključili smo prizemlje i podrum, a kat nismo uključivali jer smo gore spavali. Šifru je znao samo Šafranić, u čijem sam sistemu bila i plaćala redovno. Poslije sam prestala plaćati, znao je moj sin i ja i niko drugi nije znao šifru. 26. na večer, 26. da. To je 96. da, ja sam radila u uredu i jedna stranka čiji je sin konobar u Palasu nazvao me i rekao je: gospođa Ana, Šoć vam nešto sprema. Kažem ja šta, kaže on, već 3 dana sjedi do 12 sati sa nekom djevojkom tu i on si stvara alibi, verovatno vam sprema nešto. Ja sam rekla kaj mi može, ja imam i alarme i sve, kaže on ne znam, ali se čuvajte. Na večer provjerite, policiju obavijestite, verovatno će se nešto dogoditi. I kak je svaku noć, kak je alarm, kad se uključilo, odmah su dolazili, Soko Šafranić je dolazili i svaki njihov izlazak je bil 75 maraka, uvijek su utvrdili, upalio se alarm bez veze. I tako nekad smo ga upalili, nekad nismo, kad smo ga upalili po 2 puta se je palio i tako da sam imala strašnih računa. 26. kad sam dobila tu obavijest doma na ured da Šoć nešto sprema, ja sam mislila da do mene je odmah ruska ambasada, policajci hodaju po cesti, da jednostavno se ne može ništa dogoditi. Mali i ja smo spavali na katu, ja sam došla doma, bilo je 11:30, imala sam ja sastanak poslije ureda, bila sam nekadašnjem Interkontiću i došla sam doma, kak sam imala na sebi dosta nakita, onda sam u boravku skinula prstenje, ostavila sam na stolu i otišla sam gore spavati. Znam sigurno da sam uključila alarm. Mali je spavao sa mnom u spavaćoj sobi, ne u svojoj jer se bojao. Nakon tih pretnji i uključivanja alarma spavao je sa mnom. Imali smo zaključena vrata od spavaće sobe, makar je alarm bio uključen. Ja sam se stuširala i legla sam, bilo je negdje oko 1:30 i zaspala sam. Prvi san probudio me jedan tupi udarac, ja sam skočila, upalila sam svjetlo, Domagoj se probudio, ja sam otključala vrata i dotrčala sam do stepenica, upalila sam svjetlo na stubištu, sve je bilo tiho i vratila sam se u sobu. Jednostavno sam se bojala dolje sići. Ujutro, bilo je 6:30, ustala sam, alarm uopće nije reagirao kad sam ušla dolje. Kad sam upalila svjetlo, vidjela sam šta se dogodilo. Ulazna vrata su bila izvaljena, štok je bil strgan, alarm je bil isključen. Ništa nije bilo razbito, ali je ciljano. Sve vrednosti, one što su bile velike vrednosti, sve je odnešeno. Odnešena je slika Giovannija, Sveti Ivan Krstitelj liječi gubavca. Čak su mi ramo stavili, znači imali su vremena skinuti. Odnešena su ta 2 porcelanska sata, jedan je kupljen, to je pradjed od mame pokojnog muža još kupio na Beču, to je kupljeno u Šembrunu. To je još sat koji je naručila nekad Marija Terezija.